I Joga i sutra ovdje. I danas, mislim započnem ću mini onako serijal neki, jer ide na more danas. Znači, jučer je tata rekao idemo na more, što ja nisam mogao vjerovati da je to rekao, je to. Idemo na Vir, tamo imamo jedan prijatelj, ja sam mu već javio da dolazimo. Tako da, evo čekam da tamo dođem. Pokušat ću snimati nekako to neka mjesta dakle, gdje budemo tokom putovanja, ali ne znam, jer moji roditelji još uvijek ne znam da ja snimam. A hoću im nekako reći, ja ne želim. I wow, what the fuck was that? Sad sam sad probudio prije nekoliko minuta i sad odmah se kad se počela veseliti ovo kad sam je rekao da idemo na more. I eto čekam i ja da dođem, da se malo okupam i da vidim se sa prijateljem jer sam ga već vidio neko vrijeme. Tako da očekujte još s nekoliko snimaka i vidimo se mi na putovanju. I da, by the way da vam kažem. Prostite. By the way da vam kažem odmah da ću probati zapravo nekako da vlogove uploadim dnevno. Tako da ne moram, kad dođem kući da ne moram odmah uploadat kad čim dođem. Pa tada ću vjerojatno ponijeti laptop pa ću probati na laptopu, ali laptop je jako shit, probat ću sa Camtasiom to nekako odraditi, moram ponijeti nekoliko svojih stvari, moram ponijeti svoje slušalice, svoj prijenosni hard disk, naočale, kapu, moram si ponijeti nekoliko stvari, tako da jedva čekam i vidimo se mi ljudi kada dođemo, ili kad budemo na pauzi. Ljudi, krećemo polako, pa tako da znate, idemo još malo mi sad na more i jedva čekam. I by the way, napokon, dijelovi su naručeni i dolaze za nekoliko dana, ali ne znam kad, jer ću ja biti na moru. Tako da, sad moram još obaviti neke više stvari i onda krećemo na put. Tako da, vidimo se. Ko idemo? Na more. Da, idemo na more. Jej! Na dobrom smo putu. A to je važno da si na dobrom putu. Moraš proći pokraj aerodroma da ideš do ulici. Lučka ideš na more, gotovo, nema više skretanja. U Lučkoj više nema skretanja. O kakvi oblaci su to Bog te maze. Oblaci kakvi su. Koja da će kiša opet zapadat. Bili onak vjerovatno neko došli ravno. Vjerojatno. Ti slušao ravno tego skrenuti.
Amerikanci imaju takve tablice. Meni je prvi put čudno da vidim Amerikanca u Hrvatskoj. Što samo jedan radi izlaz? Ne. Šta? Pametno. Što napravili? Vidi koje auto. Ovi gužva naprava imamo. Pa vidi tamo. Aju! Kako je to sad smjera, Bog te mazo, četvrtak? Vidite ono najgore vrijeme. Krenuli su oko 9-10. Stola. Stranci. A kažem najgore, nije mi jasno kako sad, možda četvrtak da je to toliko. Vaj moj. U 9 izađu iz apartmana, ili ga je... Yo guys, utra. Evo sad smo trenutno u Zagrebu još uvijek. Sad sam malo stavio na stajalištu jednome jer mora sestra ići obaviti neke... Očeš moram ići obaviti nuždu svoju. I sad smo tak malo odmaramo. Ovo je, mislim, ja nisam ništa spavao. Tako to jer ne mogu spavati uopće. Eto, kad smo bili kod ručka, znači kilometarsko stojalište, aj. Znači, auta stoje na ovome naplatnoj kućici, bajo moj, koliko je to dugačko. Uvatio sam sve te aute koje stoje, koliko je to predugačko. Tako da očekujte to u vlogu. Oprosti zbog malo ovoga glasa jer jako sam šedan, nisam ništa pio. Pa tako je to, probat ću uzeti nešto da popijem i tako to. I evo to je to. Još imamo puno da dođemo do Vira, ostajemo 5 dana, eto napokon sam saznao. I dijelovi još uvijek ne znam ništa kad ću doći i tako to. Pa eto, jedva čekam da dođemo na Vir i tako da se vidim sa prijateljem. Tako da, čujemo se. Evo, željnje sunce. Sunce željnje vam. Prošli 6 kilometara smo. A? Nije slika. Ne znam što je. A? Ljudi, evo ga, stigli smo napokon u Vir. Evo, došao sam i u apartman. Nije baš, mislim, ono nešto. Ja ću morati izgleda ovdje spavati. Sam sam na svu sreću. Ne znam ću sestra sam spavati. Ali vjerojatno neće. Ovdje je kupatlo. Ovo je neki dnevni boravak, mama, tata. Televizor, to sranje. Što je ovo? Kuhinja. Neka mini kuhinja, okej. Inače, mislim, ovo ovako uredili apartman, mislim, ako budem sam spavao.
Sam moram zvati prijatelja jer mu treba reći da sam došao. I sad sam saznao da ovdje je jedan što je išao kod mene u školu, kako što smo ga zvali, Pederko. A bonaš se ko Peder. Tako da, vidimo se. Evo ga i sutra. I ovo je mislim bilo sve za ovaj vlog danas što ću raditi. Mislim, moram ga izeditovati sve. Tako da, hvala na gledanju i vidimo se sutra.